Hello so pite ho tu ni khon tu le tu a India gam sung hot ling Kashmir gam pel gam muna terrorist son mi tham ki hui tha a chi ho pasal som ni le gup atha naw chung chang thu ana sei khom ki no hite hi chi channel a hi apat na ni hi le like share subscribe ni no bol pi in tin ka hu ta ve pahelgam bai saran hi munnom ta a hin India mini Switzerland tin jong a ke hen a hi hichimuna ki hui tha a che mi tham ho chunga terrorist on attack ana bolun hiji chun India gam sung ana hot lingin gamdang vaipu US president Israel prime minister Russian lamkai Putin chule gamdang lamkai honjong phamo asa anaw ana phung do un hi hiche attack na chun mi tham pasal chi somni la gu min thina ana to in somla sigi an ki sukhan a hi amun hi Pahalgam bazara pat kilometer nga agam tha gari lam thunlo namun a hin agam mi ten tourist ho sakol mangcha a atha ajiwa sum a kilo jiu a hi ake sukha somlani Pahalgam hospital a anai admit un hiche attack ki bolna achun Hindu somni lali Christian khat sakola mi tha le apang Muslim gol hang khat Syed Adil Hasin sa in thina ana to in a hi ga het thedinga kumsom thumlani ata Nirat Sudwani Jaipur mi a hi ama hi UAE gama na tonga umchu suti hunga azito Kashmir gama ki hui thadinga ana chi hon a hi hitabang chun Nepal mi Sudip a hin IAF IBF le Navy officer jong ana zawin a hi Arunachala kun Indian Air Force Corporal Tage Helyang hi Kashmir posting a hin a posting tha ahungji a azito ki hui thadinga hichimuna chu ana chi hon a hi Intelligence Bureau Section Officer Manish Ranjan West Bengal akon ahin ama hi Bihar apat LTC akila a azi acha to ki hui tha a ana chiu a hi chule Haryana akon kumsom ni le gup mi Navy Lieutenant Vinay Narwal ajinei na ni gup bik azito honeymoon manga ana chi hon a hi Puni a human resource professional a savary in asain achun terrorist on mi a thau amu pha chun ain sung mi te chu hoilupun in khana apuilu nin ahin hi azong chun terrorist ho ahung un apa chu ako don Muslim ho tawna asei sa un ahile asei thelu phanin akap li uve atin hi hilai mun achun mi ki thopi ding police ahin sipai hin koima anaum pun agam mi sakola mi thale a sumkiloji Muslim pasal hon aki sukha hi hen numei chapang ho anaki thopi win ana hu do un thilsu zo minute somni zovin Indian Army ho ana thungbi mun a hi Pakistan gama terrorist ke loi khom Lashkar-e-Taiba noiza kisial TRF the Resistance Front hon amo ho khutnung a hi dan ana phung do un kumni masang chun TRF ho hin Kashmir a journalist ho ana gi ji uwa kun Ministry of Home Affairs in terrorist group a hi tin ana phung do in a hi Lashkar-e-Taiba top commander pa Saifullah Kasuri hin gu thima TRF hi aphu do hidingin aging mo un a hi Indian Express news report dungzui chun terrorist ho hi mili a hi win amuna terrorist ho mel hoita amu ho akonin Pakistan mi thumlim anaji do un a hi The Hindu news report achun attack bol ho chu Kashmir gami ni 2018 kuma Pakistan gama anachi te ni zong zaw hidingin aging mo un a hi Anannak Adilguri le Pulwama a san chu terrorist mi phabip to India gam ahung lu du veti anagin mo hitai 2016 November kuma Nagrota army base ki attack na ahin 2017 kuma Amarnath Yatra attack February 2018 Sanjuwan military station attack February 2019 Pulwama attack March 2019 Jammu bus stand grenade blast June 2019 Awantipura attack 2023 Poonch Rajouri attack 2024 Riyasi attack le 2025 Pahalgam attack hiti a hi kumsi tabanga India hi terrorist on attack abol jingo ahin media hon government IPG a hiti a hi attack jing hamtia adong ngam lo lai a hi 2014 masangchun India gama attack a le media hon hang santa in government thudo na abol jivin ahin 2014 zo
BJP ahung le na konin media ho koima government thudong ngamding aum tapu na hi media hon hitabanga tourist ki loi khom namuna ET security kha jeng cha jong lo hamtia government ado osangun khatlenin hang santa a government thimo na phungdo ho jong aka pi ki jiwin hi terrorist so tuple doi chu India gamsunga Hindu le Muslim ki tu mo sa a India su ke ding atup pi penu ahin alang khana tu a government pu ho hin British ten divide and rule policy a India gamsung anawai pu bang uwa Hindu le Muslim ki ka akitu mo na diu sagu asiawa vai hop jinggu nu ahi azi chu India gamsunga hi Hindu tampe na hin amho alhep tha jing lai siwa aleng vai pu naw thuloding de che di ahi ti hoita a het nu ahi tu hi national news channel ho ivet le Pahalgam a thi zat chu zat la a terrorist hon ho lebi adongun athat nu ve ti jengbo kimu ahi ahin hi chini khu a sakol kaiza sumlo a in sung mi tewa apa tourist ho hu do na dinga terrorist pa thal ki chu pg a thipa le sipai ho thlun masanga mihlam akisukha akithongkha ahung jam ho hu do apang ne le cha age na to na anapi ho Kashmir gam mi ten ato phatna ho national news on aphun do over government koma ET ami te ki huilha namuna security khat jing cha jong akoi lo vu hamtia thudo anei ta sangon Hindu le Muslim ki ka thu jengbo aboi piuwin asei jun ahi hi chi hi ipja the ham galai hi henlang iti phat lai hi jong le neutral ta thu thang phung ta a sei ding hon asei lo naw aji pen chu ipi ham nang le kejin I hepun abol ho tai lovin a hepun ahi terrorist on mitham somni le gup atha ji un prime minister pan 19 September 1960 ni khu a Karachi muna prime minister Jawaharlal Nehru le Pakistan president Ayub Khan in an assign industrial treaty suspend an boltan alang khana Pakistan ten adon butnawa India in industry akha popule galpi umding ahi tin analegi ikinun ahi India le Pakistan hi thumvei ki gal hon ahitan tu a hi ipi hungsu ding hamwang sei the a hinai pun ahi tu nin khu a Pahalgam muna terrorist hon khu hello mitham chunga khut a tha naw chunga India in ipiti ale don buna hichi attack the hi koimit mo ham ti chungchang thu isei thei chano hi chan hin akichai tai achai na chan ge ne hin ngai pi jin na chunga akipa thu ka hin sei ki ne ka ki pa e